Reka tubandaniriza amakuru yacu mu karere. Umukuru w'umugambwe Dalpha Umurinzi utavuga rumwe na leta y'u Rwanda utaremererwa gukorera habona avuga ko hari umunywanyi w'uyo mugambwe yasubiye kuburirwa irengero. Madame Victoire Ingabire avuga ko uwo yabuze ari umurwanashyaka asanzwe yitwa Vena Abayisenga, akaba yaburiwe irengero kwa gatandatu, akaba rero ngo yari yagiye kugura amayinite ya telefone. Madame Ingabire avuga ko ngo kuburirwa irengero kw'abanywanyi w'umugambwe wiwe vyabaye ndanse. Twavuganye mbanza kumubaza nimba atagakuru ka Vena baramenya. Oya rwose kugeza n'ubu ngubu ntabwo turamenya aho yarengeye, kandi ntabwo byumvikana kuko yaragiye ahantu hatarenze ibirometero 2 uvuye hano mu rugo. Kuba rero adashobora kuboneka ni ikibazo gikomeye, ariko nta nubwo ari bishyashya kuko si ubwa mbere umurwanashyaka wa Dalpha Umurinzi yicwa cyangwa burirwa irengero. Ni ibintu navuga ko bitangiye kuba nk'akarande hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ko hakiri kare ubwo ni umuntu ntibavuga ko mwamwihuse muvuze ko yoba hari aho yagiye cyangwa bagiriwe nabi. Ni iki kibemeza ko aho hari ahantu hatameze neza? Ikibazo nuko ntabwo yashoboraga kugira ngo agende atavuze ati yingiye, kandi yavuye hano saa 10 za nimugoroba. Urumva yaragiye hano hirya iruhande rwacu hano kwa utubutike n'iki. Ntabwo rero yari kuba ashaka kujya handi kurenguye kutabivuga kuko n'undi yashaka kugenda yarabivugaga. Kandi rero impamvu twe dufite impungenge zikomeye cyane, si ubwa mbere tubuza abantu ko nemeze kubivuga. Kuva mu kwa 10 kwa 2018 buri mezi 3 ishyaka ryacu hari umuntu wicwa cyangwa se ari umuntu uburirwa irengero. Birakabije. Dufite inzego z'umutekano kuba tumaze kubura abantu bageze muri 7-8, akaba nta muntu n'umwe izo nzego zashaka kutugaragariza batuye umuntu yabuze, yaburiye aha, byagenze gute cyangwa se yishwe n'abantu abanaba. Dusanga kuri twebwe ari ikibazo gikomeye kinatwibasira nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Uyu Vena Abayisenga yarashinzwe ki mwishaka? Ntacyo mu Rwanda cyane usanzwe rwose yari mu bantu bari bamaze imyaka 2 bafunzwe. Yafunguwe mu kwezi kwa mbere agizwe umwere n'inkiko z'u Rwanda ko ibyaha bamuregaga basanze ari ibyaha atigeze agiramo uruhare. Inkiko ziramufungura, none nyuma y'amezi makeya n'ubundi tumuburiye irengero. None mumaze kubikora kwikera abo mumaze kwitura abashinze umutekano canke inzego? Nyuma y'amasaha 2 akimara kubura rwose twahise tubwira RIB ngo dukurikiranire, twiha nimero tutiwenda mu bushobozi no mu buhanga mufite, mwakurikirana mukareba telefone twe twayihamagaraga nticemo, mukareba mushobora kumubona ahantu yabaherereye. Hanyuma ntibyakunda, ejo rero dutanga ikirego nkuko rero yatubwiye ati byiza nuko mwatanga ikirego none tugakurikirana dufite dosiye. Ubwo rero twatanze ikirego turategereje. Nta n'umuryango afise canke abagenzi bafise mwavuganye nabo niba bataba bamubonye? Yewe abantu b'inshuti ze afite na murumuna we n'abashiki be 2 bose twaravuganye, nta muntu n'umwe wamubonye. Mukuru mugambwe Dalpha Umurinzi Madame Victoire Ingabire twashatse rero kumenya ico rwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruvuga kuri ivyo Madame Victoire avuga, ariko ntibafashe telefone zacu. Tugume